Kwan, žuti MMPR Ranger, jedini je Ranger koji je zapravo imao tragičan kraj, kako u seriji, tako i u stvarnom životu. Ako ste gledali prvu sezonu MMPR serijala, onda sigurno znate da je Trini Kwan, žuti Ranger, jedan od omiljenih među ženskom publikom, i to sa razlogom. Kao žuti sabljezubi Tiger Ranger, Trini ima stav da će sve uraditi za svoj tim, pa tako je i u Once and Always filmu njen lik poginuo tokom borbe protiv Robo Rite. Ovdje dolazimo i do činjenice da je originalna glumica Trieu Tang 2001. godine poginula, pa su producenti morali 2023. godine u pomenutom filmu da objasne njen izostanak. Ova figura objavljena je kao deo Wave 4 kolekcije, osim što je odlično određena u smislu kvaliteta izrade, detalja i to zbog fantastične civilne glave koja dolazi u kompletu, a koja perfektno opisuje Trini. Bez trunke razmišljanja može se reći da samo ovaj detalj daje čistu desetku ovom primjerku iz kolekcije. Artikulacija je, kao i kod Pink Rangera, malo limitirana. Iako remastered verzija također popravlja ovaj osjećaj nedostatka jače artikulacije, ova je također tražena prvenstveno zbog mnogo dobre civilne glave. U paketu, kao i uvek, tu su dodatne šake, 2 bodeža, power blaster i naravno lightning efekat koji daje dodatan sjaj. Moguće je namestiti figuru u mnogo različitih pozicija, a da stoji stabilno, što je velika pohvala za dizajnere koji su radili na ovom projektu. Ipak, ukoliko želite da postavite ovog Rangera zajedno sa lightning delovima na bodežima, morat ćete malo više vremena da provedete namještajući odgovarajući ugao poze, jer se dešava da zbog malo težih lightning delova figura gubi ravnotežu ukoliko je postavite na neku rotirajuću podlogu. Svakako, ako planirate da je postavite na neko statično mesto, onda će sve biti kako treba. Kada pričamo o civilnoj glavi, tu nema pretjerane dileme da je upravo ona najbolja među MMPR figurama. Ova je zaista iznenađujuće dobro odrađena. Veliko iznenađenje da je baš vođeno računa da se dođe do potpuno istog izgleda Trini, pa je pod svakim svetlom i uglom potpuno jasno prepoznatljiva. Iako kvalitetno odrađen ceo posao, uvrstio ovaj primjerak kao jedan od najboljih koje je Hasbro odradio u PR Lightning Collection. Ocena figura je 10 od 10. Zaista nema prevelikog razloga da se objašnjava. Dovoljno je da figuru pogledate i značite da je urađen maksimalno dobar posao u svakom smislu. Svaki kolekcionar i MMPR fan bi želeo da ima u svom posjedu ovakav primjerak koji će mu obogatiti kolekciju. Ako planirate da napravite svoju kolekciju Power Rangers figura, ovo je definitivno neizostavni deo za koji ide topla preporuka. Ako vam se svidio video, ne zaboravite da se subscribe-ujete, lajkujete i naravno pogledajte ostale recenzije i zanimljive videe na kanalu.